Lai pulan hayang subscribers lan teman moilan na chaya ane singaya lakchina se Kahtoknyu Ngaolan atam hakaya penang. Nagaland Baptist Church Council NPCCA 23rd Sepuba Triennial hayang 87 Sepuba wangpeng lep iye chambu subchim Sumi Baptist akukuho Newland machamwande PHET and Cooperation Minister of Nagaland Jacob Zimomiya ipua pumenok pui palan hayang state government Monyi sayang Nagaland me ngopu pan menyit jalan tai sapsa ngolak chine dui lingpu iangki. Iye yelak pe ipua sa ngopu state government na yong wong nang ngonang hapoi akan me yewang yungoi pu ngonayok. Hatawa yelak pe pumenok woi palan hayang state government woi palan jamse dui ling kama wang ngoya tailak se Minister ba Jacob Zimomiya ipu Ngaolan charamnang. 2024 February Tet Limya Mukukchung MMC Shopping Complex में वन ngayang tukan 62 वन में supu hayang tukan 73 मैंग विनबो तमान मोइलाने चायंकी हदोबा संगसी में ओमपुलान चिंगने relief fund चमहाई फोंगबु फालाक चियांग में ताइशियांग ओलाक चिंगने मुकुकचुंग डिप्टी कमिश्नर तुसुविसी फोची काये मोक से ताइशियांग यालाक चिंगने हान्योनी न्यक्यंकी Advisor Sericulture Imkongmar Civil Societies Organizations Mukukchung Chamber of Commerce and Industry State Disaster Response Force ane District Police Lan hadoba meeting me omyangki meeting kaya taishyang ya pua wan me tukan supulan de ngin rupees 10,000 bong ane tukan myang windam bulan de ngin rupees 5,000 bong phalak se yange TC Mukukchung kaya singa tambu Ngaolan charamnang Prime Minister Narendra Modi kaya ni tor Assam me paiwande Assam state में ngin rupees 11,600 crore project linglak se yanki Assam में ngopu chalalan hayang North East में ngopu chalalan ne North East development myang puang ngi hunang hadau development paitam laka tau Modi kaya hai oklak se Narendra Modi kaya ibu charamnang aneo iya yelak pe ipua Assam में ngopu 1 crore noktal lane electricity bill nginna yapha pe ngolak hadawa noktan lep ipu me solar plant linglak se Modi kaya janbu Ngaolan chana tamnang Kahtoknyu Ngaolan halan masonang lai bumoilan de menyong phanang